1 sat je i ne mogu da zaspim. Previše sam uzbuđen. A ustajem za nekih 5 sati. Ako stići do jezera, videti krokodile, majmune i ostale divlje životinje. Biće pakleno, ho. Dobro jutro iz Ho Chi Mina, najvećeg grada u Vijetnam. Idemo prvo do jednih vodopada koji su na oko 40 km odavde, pa ćemo onda ići do jednog nacionalnog parka. Pokušat ću da potrošim što manje para za karte, za hranu, za prevoz, znači stopirat ću. Pitat ću ljude da spavam besplatno ili za $2-3 i pokušat ću da uđem u nacionalne parkove besplatno, alternativnim putevima ili da platim što manje ako me baš zaustave ili vide da sam se ušunjao. Idemo. Evo, trenutno je 9 sati, sunce je upeklo i Zhangdian vodopadi. Idemo tamo još 20 minuta. Do sada sam potrošio 7000 dongova za prvi autobus koji je išao do grada Bien Hoa. I onda sam uhvatio autobus broj 10, on je koštao 25.000 dongova, što je oko 1 euro. Tu sam na par stotina metara od vodopada, oko 45 km od Ho Chi Mina. Promenio sam 2 autobusa i sad sam pešačio sve do ovdje. Ovdje je neki budistički manastir. Pokušat ćemo da uđemo sa što manje para. Pokušat ću da ne platim ulaznicu, koja je oko 3-4 evra. Nisam siguran, ali vidjet ću da li ima neki put okolo. Crko sam, moram piti što više vode. Za mene je reka, a vodopadi su tamo uzvodno, nekih kilometar odavde. Idemo tamo. Moram ovako tih biti, prošunjao sam se. Pisalo je zabranjen prolaz, ali video sam nema security-a, nema nikog i prošao sam. Nadam se da je ova operacija ulaska bez karte uspešno završena. Evo iza, nema nikog. Neki most. Video sam iz daljine da su tamo ogradili. Evo i ovdje žica. Da, ne mogu da uđu nezvani gosti bez karte. Tu je vodopad. Jako blizu. A, eno ga, vidi se. Konačno sam uspeo. Trebalo mi je nekih 40 minuta da stignem do Zhangdian vodopada. Idemo. Pogledajte bio ovo. Sada idemo na sljedeću lokaciju koja je oko 100 km daleko. Do tamo ću da stopiram, ako uspem. Valjda ću stići pre mraka, sad je oko pola 11. Idemo, samo jako. Nisam ni ja sedeo skrštenih ruku. Sendvič, voda. Evo ga sendvič. Belo meso i sir. Inače, sljedeća destinacija na koju idem je nacionalni park Cat Bien. To je kao neka džungla, u sred džungle ima ogromno jezero, Bao Sao se zove, koliko sam uspeo da pročitam. Ovo putovanje nisam ni planirao, juče rekao šta da radim sad za njihove praznike, za njihovu novu godinu.
Rekao, ajde da putujem negde i bukvalno za sat i po sam sve pročitao, na mapi obeležio. I idemo u avanturu, jutro ustao u 5:30. Tako da idemo do tog jezera Bau Sau, gde ima oko 100 krokodila koji žive u divljini. Sad, koliko sam čitao, kažu da nisu agresivni kao oni nilski krokodili i manji su. Ima i majmuna i da, pijavica. Sad je sušna sezona, ima ih manje, ali treba biti oprezan. Avantura će biti što god. Komarci me izujedali. Viš šta ih je u vodi? Prijatna voda je. Ima preko 20 sigurno. Evo gde se prodaje neko voće. Nadam se da će neko stati. Ukočio sam, ali za 60.000 dongova nije toliko loše, to je oko 2 evra. I imam još 20 km do nacionalnog parka. Hello. Meet. Evo, autostop u Vijetnamu radi kao podmazano. Vezla me tu pred sam ulaz u nacionalni park. What's your name? Kim Ding. Thank you very much. Imam još 10 km do sela Talai. Sad ću da stopiram i onda tu planiram da iznajmim bajs i onda da uđem u nacionalni park bajsom. I tu malo da vozim, da ispipam teren. Prespavam u Talaju i onda sutra ujutru idem bajsom skroz do jezera. Vidjet ćemo da li ću uspeti i da uđem besplatno. Idemo. Evo ga i autostop broj 3 za danas. Ne čeka se puno, od 5 do 10 minuta u proseku. Tako da autostop radi odlično u Vijetnamu. A sad je Tet Holiday. To je njihova nova godina i svugde su okačene zastave Vijetnama na svakom koraku. Flags. I stigao sam u selo Talai. Odavde kreće pravo preživljavanje i prava avantura. Ajde da prođemo malo kroz selo, da vidimo šta ima. Baš je upeklo, ima oko 35 stepeni. Who is the winner? I'm Messi. I'm Messi. You like Messi or Ronaldo? Messi. Messi. You are future Ronaldo. Quay video. Quay mà. Me. Again. Bấm mà chân mình bấm môi vào. Đây cái nào đi. Quay. Đạp hai đi. Ra quay rồi. Cái đạp hai mà. Ra quay rồi. Ovo osvežava neverovatno dobro za 10.000 dongova, pola litre soka od šećerne trske. Em jeftino, em osvežava. Nisam uspeo da rezervišem smeštaj i da iznajmim bajs, zato što ne rade tokom ove nove godine, tako da idem peške 14 km. Valjda ću uspeti. Sad je 3, znači treba će mi jedno 2,5-3 sata, pa stiću do 6.
čoveče, koja lepota. Ovdje ako nema onih zmijurina, anakondi, pitona, ja ne znam. Idemo, imamo 10 km da pešačimo do smeštaja. Ome pored bivola gleda tačno u mene. Evo ovdje čak, iako niko ne prolazi, ima dvoje čuvara i nisu me pustili da uđem. Ne može da se uđe u nacionalni park bez karte, tako da idem nazad. Stopirat ću do drugog mjesta pa ću pokušati odande. Evo Muzungu, sada prelazi most. Idemo, četvrta vožnja. Welcome to Vietnam. Thank you very much. Welcome to Vietnam show. Vietnam. Thank you. Evo ga autostop broj 5. Idemo na nacionalni park. Evo šta sve ima od životinja u ovom nacionalnom parku. Kobre. Evo i za sam kraj dana i kiša kreće. Sve jače i jače da pada. Nije bilo lako danas. Noge, gvozdeni odred su ispeglale jedno 10 km sigurno. Morat ću da nađem smeštaj, idemo, ništa, evo sam da uživam malo ovdje pored reke. Konačno daleko od ljudi, od onih motora, auta i gradske vreve. Ali, vidjet ćemo. Ako kiša počne jače i šprint. Vreme je za večeru, evo pada kiša. Evo me sad u smeštaju u hostelu. Noćenje je 180.000 dongova, 7-8 evra. Poslije ću napisati ovdje dole. 4 kreveta na sprat. Kakva avantura danas. Kasnije sam saznao da je to selo gdje žive etničke manjine, 2-3 etničke grupe. I tamo sam igrao fudbalicu malo sa decom. Deca se igraju napolju po ceo dan, ne vise za telefonima, za kompjuterima, nego napolju i roditelji i deca svi. Evo ustao sam. Pre sat vremena nisam mogao da spavam. Wow, kakvi zvuci. Za nekih 20 minuta će i sunce da izađe. A tek od 7 brod ide na drugu stranu. Tako da imam još sat vremena, idem sada da uzmem nešto da jedem. I onda pravac džungla. Evo me na lokalnom marketu i sad ću da jedem banh mi. Evo, svanulo je. 6:30 je, sad ću da jedem 2 sendviča sa jajetom i mesom i povrćem, 30.000 dongova, 2 sendviča, koliko je ovo jeti. I evo je karta, 60.000 dongova. I sada idemo preko reke. Au, kakvi zvukovi životinja. Iza mene je ogromno tang drvo, ne znam koliko je visoko, ali pogledajte vi ovo korenje.
svakakvi zvukovi se čuju. Idemo. Kako šetam ovim nacionalnim parkom, konstantno osjetim miris kao u zoološkom vrtu. Verovatno populacija majmuna je velika na ovom području. Evo, malo pre sam video jedno 4-5 majmuna i to baš su bili mali. Bio sam jako tih, ali jako su se uplašili. Puštao je neki zvuk, verovatno je obavestio ostale da im preti opasnost od mene. Tako da, baš šteta. Po mirisu tačno mogu da osjetim da su ovdje negdje majmuni. Neka ptica je zvučala, je letela ko helikopter. Baš onako neki čudan zvuk. Još 7 km do jezera. Biće borba neprestana. Eno ga majmun. Ovi majmuni u divljini nisu kao ni u Kini, što hoće da se druže, da priđu pored, pa možeš da ih slikaš. Ovo su potpuno divlji majmuni i beže. Čim te osete blizu, odmah skakuću sa grane na granu. Video sam ih dosta, ali nijednog blizu, ono da je na 10 metara od mene, 10-15 metara. Kao što ste vidjeli, tamo piše mora karta 250.000 dongova. Ko nema kartu, kazna 1 do 2,5 miliona. Tako da vidjet ćemo, ovo je posljednjih 4 km rute. Prešao sam 10, još 4, bit će borba. Zvukovi džungle. Da li da se popnem na ovo drvo? Gle ove čvorove, pogledaj ovo drvo koliko je. Neverovatno. Idemo. Vlada me neće napasti neki krokodil. Ne vidim ništa. Nešto se čuje ovdje. Inače ovdje ima oko 100 krokodila, ali sada je 11 sati. Verovatno su se sklonili od sunca i odmaraju u vodi. Nisam ništa od krokodila, nisam ih vidio. Mada video sam na internetu slike, ima krokodila. Tad su me zaustavila 2 rendžera i tražili su da im pokažem tu kartu od $10. Ja sam se pravio lud i pokazivao ovu kartu za brod. Kažu oni no. I onda su mi na Google Translate pisali da moram kupiti kod njih tu kartu. Neko, idem i uzeo fotoaparat da slikam. I ništa, nisu me pratili, ništa. Mada vidjet ćemo, ima još 15 km do reke. Evo je karta, 60.000, to je preko reke, a gledajte vi ovaj marketinški trik. Kako su sliku jezera stavili na kartu. Poslije kad dođeš na jezero traže ti novu kartu koja je 4 puta skuplja od ove.
tamo isto piše kazna ko uđe motorom. Tamo od Rangera 2 motora ispred, eto. Eto ti. Malo sam razočaran, ali to je zato što sam imao prevelika očekivanja. Ne treba nikad imati prevelika očekivanja. Zato što nisam video krokodile, nema veze. Idemo nazad. Noge, gvozdeni odred nastavljaju dalje. Sljedeće, da istražim reku. Čuo sam da kao ima neki brzaci, vodopadi, tako da idemo da istražimo reku. Evo me, još malo i stižem. Pogledaj ti ovu brzinu. Čekaj, sad ću doći pa ću približiti. Ovo u životu svom nisam video, ovakvu brzinu reke. Kao stampedo kad Boca Juniors da gol i navijači krenu dole. Uspeo sam. Teci Dunave, al ne pričaj nikome, da ću sve, teci Dunave. To bi bilo to, nestalo mi je i snage, a i vode. Još 3 kilometra i onda prelazim brodom reku i onda nazad, autostop do Saigona. Go back to your home. Naišao je neki autobus, izmoren sam, mogu da stopiram i da menjam 5-6 vozila na 150 km do Čevina, 150.000 do Gorska. Nasušene banane, mango, pomfrit, čak i pomfrit. I to bi bilo to, operacija kompletirana i uspešna. Vratio sam se u Ho Chi Minh. Šta me najviše oduševilo? Pa mislim kad sam ušao u džunglu i... kad sam ustao ujutru u 5:30, probudila me pesma majmuna. To bi bilo to, Zhang Dien vodopadi i broj 2, Cat Dien nacionalni park je osvojen.